nababwiye ko nzajya mbaha imari nziza za zindi zigurwa n'abantu bakomeye cyangwa amakampani. Iyi sambu iragurishwa miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo murabona ko irebana na hoteli Mirayi. Aha hakurya ni kuri hoteli Mirayi, nanone inyuma hakurya ni ku kibuga cy'indege. Iyi sambu no kuvuga kuyivaho ugera ku kibuga cy'indege ni hafi cyane. Izi ni hegitari 4 zose zikora kuri iki kiyaga. Iyi ni buffer zone irimo ibiti. Isambu yo ni iyi ngiyi, ngira ngo murayireba. Kuzamuka ukagera ruguru ku muhanda, imodoka iraparika neza, iparika kuri iyi sambu. Ni isambu nini tutatembera ngo tuyirangize. Icyo nababwira cyo ni hegitari 4 zihwanye n'ubuso bw'ibihumbi 40. Buramanuka neza, ubu butaka bukarambarara neza kuri kiriya kiyaga cya Mirayi. Hariya mureba hakurya ni kuri hoteli Mirayi, hose muraza kugenda muhareba. Iyi sambu irashaka miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mpamvu nababwiraga ko hakenewe umushoramari wa nyawe cyangwa se barenze umwe. Aho hakurya ngira ngo mubona ko ari kuri hoteli. Iyi ni hoteli Mirayi neza mureba, yicaye kuri iki kiyaga. Ikiyaga cyiza gifite amazi meza kandi ku buso buhagije. Ibi ni ibihumbi 40 metero kare, hegitari 4 zose.